bwe wadu nara pukelatia aso batu ko ga motu ba muthoburke taksola tigna hu ba khemiwe mutro news nilo witazu khodog na borke Dabu badong na tapo ko ade tininya boda le mutro news puka papla ne te taksola bodone ba ter phanela taksot ni khotamiwe ta de kethala khita tapu Piyatu mosoro le hanla hugela mutrakore tikiya wa putirpa huge arawada le tike wata hutage phako tabadaga khalada kerara KNL egnya daglu tatu platu mudo tikiya su topola turite phakuni dekha khane petinya badine lo lola piyatu mosoro ata hutage aradi ya phako KNL egnya daglu tatu platu mudo ko di muda o wadala ko badot de tipo ko komla tawta so lo kle hakowo Itoro buyati masoro tir tepui henulo do huge watitine go henulo ma bado bati weda kamla tipu kopo tutine tete go ne bakhos do matita weda te masoro tepui kota bataga khalota kera weda gini lago wa ba mu bandar ga siwa dinila tawasi se ko wala pokwa ke sakta ke pe ate la henulo huge le pohoko wo pu Kaya pha kalona so klodo klopo sugumna tipo kopo tapi oma o oso lokle te kaba hine su wera tipo kopo kumla tapo tali da pha wera kumla tipo kopo o wera ara wera phoko po wera dipa me wera tu pula ke bada te tipo kopo da kumla te pha ko te pha te matita tu masoro tu phui ditora ahuge kaskalo Poko bokosa thoda wate te peate wasibada dinela. Todalanya I la October thawada sita ta kito kisita ni go cositinary kimini sagto. Payatu masoro do kanya daglu tatubla tumudo basa. Tabatuga khalota kerwada pe luta kosa la kokuru Lako hoko water blow not in the hope hakotanary yasimini sagto. Tabadaga kalata ketok da pesamu blow hoko water blow not in the hope la October tot sita to kito kisita ni hako kinari kisi sagto. Tumosoro ra kanya daglu tatu plat mundo kianele tiki yasuta palaturir patabadaga kalata pekera pedua lokosa likati guru. Peble hoko water blow. No magda pela October tot siluita kito kisita ni wako nuinari lucia mene sagta ta khalata ke kto kodala piyate masoro ra KNLA tike yesuta phala ture pa pe khopu guru papu hoko word blo no ro to khota dike thok da pe butto kosa pa he guru blo no tini ko pe ko kho Konari lusi mini sagta kathak dabe luta kho ke puguru demiki hagward bla ta magda pe ha lokho kinari lusi mini sagta ta di kathak dala samu bla hagwa put bla ta de kathak khubla lekhita tapu piyate masoro ko pati weda khiga da bado weda te sikhiga memela kenale tikiya ko ta pata bado bati do bane Wikatita sosi wadene lo. Sahala piyatu masoro la hine suta sotang marpui hine suta sotang mawe laki huge da madaplu de plawada. Mapado bati wada kamla tipo kopo pa kopo kwaya la kopo we pumege la kopo saklamege. Da mabado wada kamla tipo kopo terpa. La takamar onodmi ba poko tipo kopo kamla la kopo we pumege. Dala koko kusa klame gitu wada ni ko wada keba ko kesata thoda ge wada peyatu masoro wada seko da peyatu tepu iya ta huta ge di me tala kema wada la kema thoda wada kwa hok po ko ya da tepetu ba sumanya kemari we da kema thoda di kwa ko ya me ge la tuge wada pa gu klesa ma ara wada ta huta ge me ge ni Petenya badini la. Teni tak sala bodoni bani media poela. Awado nata poko ade ba mutaburke tablet.